ishinga ari uko tugira ishusho yayo muri twe. Amen. Imana irashaka kubona ishusho yayo muri twebwe. Muri iki gihe abantu bararushwa muri byinshi, kurya Yesu yabwiye Marita, aramubwira ati Marita wiruje muri byinshi, atariko idushakwa ni kimwe. Ndibwira ko abantu duhangayishijwe na byinshi. Ubu hari inyigisho nyinshi zihari, abantu bavuga ngo turi abagenzi baja mu ijuru, abandi baravuga ngo turakorera ijuru, nabo baravuga bati twavumbuye inyigisho z'ukuri n'ubuntu. Banze ngaruke kuri iri jambo ry'ubuntu. Ubuntu si inyigisho nshasha, ntacyo bavumbuye gisha. Ubuntu nibwo bwadukijije, ubuntu nibwo bwaturokoye, ubuntu bw'Imana nibwo butubeshejeho, ntabwo aya magambo ari mashasha. Amen. Hari abantu bashaka kubifata ukuntu ngo bibe urwitwazo rw'ibyo bashaka kugeraho, ariko turagira ngo tutsindagire ubuntu si ubwa none, ubuntu ni ubwa kera. Paul yabwandikiye Tito aramubwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Amen. Ngo butwigisha kureka, butwigisha kuja twirinda no kubaha Imana. Bavandimwe, hari inyigisho nyinshi abantu bashobora kwibandaho, kandi ugasanga abantu baziciyeho akarongo, ariko igishakwa ni kimwe. Kandi nico gikuru. Reka tukibaze Bibiliya twumve ico Bibiliya bivugaho. Kandi tukibona mu itangiriro, mu iremwa ry'ibintu byose, nico kintu Imana yibanzeho cyane. Reka tukigarukeho kuko ni Bibiliya ishaka kutuganirizaho muri uyu mugoroba wa none. Tugiye gusoma itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27. Aha niho cyane cyane ubutumwa bwacu buri buzingire muri uyu mugoroba wa none kuri twe namwe mu gitondo, abari mu gitondo, nibyo funguro Imana yashatse ko dusangira. Aratubwira ngo Imana iravuga iti tureme abantu base natwe, bameze nkatwe, maze bategeke isi yose, amafi n'inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikurura inda hasi. Umurongo wa 27, Imana yaremye umuntu usa nayo, yamuremye asa n'Imana, umugabo n'umugore niko yabaremye. Muri uyu mwanya tufite w'iki gitaramo cyangwa iyi nibature, turagira ngo tuganire ikintu kiraje Imana ishinga, ni ukubona ishusho yayo hagati muri twebwe. Amen. Imana yaremye ibintu byinshi hano mu isi, kandi byinshi yabiremye mbere y'umuntu. Uhereye umunsi wa mbere irema, yagiye irema ibintu bigere ku munsi wa gatandatu. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iravuga ngo tureme. Noneho igiye kurema igitandukanye n'ibindi byose yaremye. Ibindi byose yabiremesheje ijambo rije umuntu icyo twise kiraje shinga. Imana ifatisha amaboko yayo. Amen. Iratangira ngo ibumba ubutaka, ibubumba mu iforme y'umuntu, ariko umuntu ngo yarakiri intumbi, yari ataraba ubugingo buzima. Birangiye irunama, ihumekera muri wa muntu umwuka w'ubugingo. Mu gice cya kabiri umurongo wa 7 aravuga ngo nuko Uhoraho Imana ikura mu mukungugu mu gitaka, awubumbabumbamo umuntu, amuhumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu aba muzima, cyangwa ababaye ubugingo buzima. Urumva Imana yaremye ibintu byose biremesha ijambo, ariko ngo igere ku muntu irabumba, ikora akazi, ikoresha amaboko yayo, kandi Imana ihumekera umuntu mu mazuru umwuka w'ubugingo. Amen. Mu yandi magambo, umuntu tubona uyu muntu
yaremwe muri matiere zibiri. Ibindi biremye muri matiere imwe nimba ari imwe simbizi kuko bibiri bavuga ngo ibiboneka byaremwe mu bitaboneka biriya zose. Ariko ngo ugere mu muntu matiere ziri specifique ziragaragara. Ngo ifata umukungugu irawubumbabumba iwubumbamwo umuntu. Irangiye ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo umuntu ubuzima. Ni ukuvuga ngo umuntu agizwe na matiere zibiri niko twavuga. Agizwe n'ubutaka umukungugu Imana yaremye irawubumba iwubumbisha amaboko yayo. Irangije iwuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Ifata umwuka wayo ishusho yayo iyishyira muri wa muntu. Hariya mu gice cya mbere twasomye ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe agire ishusho yacu. Amen. Ubundi inyigisho za teolojiya cyangwa Bibiliya iratubwira kuko Imana ari umwuka. Twebwe tuyivuga nk'aho ifite amaboko, nk'aho ifite amatwi, ikagira n'amazuru, ikagira n'akanwa. Sibwo buryo Bibiliya iratubwira ngo Imana ni umwuka. Uburyo miterere yayo ntitwayirondora irenze ubwenge bwacu. Ariko icyo dufashe muri aya magambo ni uko Imana yafashe matiere y'isi aho ari wo mukungugu ari bwo butaka, irasubira ifata na matiere y'ijuru. Umuntu arahura, umuntu burya agizwe n'ibyo mu isi akagirwa n'ibyo mu ijuru. Amen. Nico gituma uyu muntu dufite atunzwe n'ibintu bibiri. Atunzwe n'ibiva mu butaka agasura agatungwa n'ibiva mu ijuru. Niho Yesu yabwiye Satani wa munsi yari kwamugaragaza ngo nahindura umutsima ayuye hinduka umutsima. Yesu yarabwiye ngo have Satani ngo umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa. Ntabwo Yesu yahakanye ko umuntu adatungwa n'umutsima utamufasha. Kuko nyine umuntu ni umubiri, uyu mubiri ufata ibyo mu isi. Ariko kandi yaramubwiye ngo umuntu atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Amen. Paul yandikiye Abakolosayi arababwira ngo nimba mwarapfanye na Kristo ngo mukazuranywa na Kristo ngo nimuze muhoza imitima yanyu kubiri mu ijuru. Kristo ari yicaye iburyo bwa se. Ni ukuvuga ngo abantu dufite matiere zibiri, turemwe mu bintu bibiri. Turemwe mu butaka tugasura tukaremwamo umwuka w'ubugingo ariyo shusho y'Imana. Uriya mwuka w'ubugingo niyo shusho y'Imana iba muri twebwe. Noneho rero iriya shusho y'Imana yageze ahantu iratakara. Iriya shusho Imana yari yaremanye uriya mwana w'umuntu Adamu na Eva, uriya mugabo n'uriya mugore, bahageze barayita ngo bayite Imana irababara. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29 aratubwira ngo icyo nabonye gusa ni nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakira ibihimbano byinshi. Imana yaturemye turi intungane dusa nayo. Nta nenge twari dufite kuko yamaze kurema umuntu iravuga ngo bibaye byiza. Imaze no kurema umugore iravuga ngo bibaye byiza. Imaze kuzuza nyine umuntu yaremye mu shusho yayo. Bavandimwe, iriya shusho y'Imana yaratakaye. Yatakariye mu ngobyi ya Edeni. Mu gice cya 3 umurongo w'8 cy'igitabo cy'Itangiriro, urumva bari abantu bari bararemwe mu shusho y'Imana bagasa n'Imana, bagiranaga ubusabane n'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Imana yarabagenderaga mu mafu ya Nimusi. Ije gusura wa muntu usa nayo, gusura ya shusho yayo. Kuko iriya shusho yindi y'isi ifite matiere y'isi, ntaho Bibiliya kuko Imana yazaga kubisura. Harimo inzovu, harimo intare, harimo n'ibindi biremwa byiza n'ingagi n'ibindi bintu byose. Ariko Imana ngo yazaga gusura Adamu na Eva ngo bakaganira bagasabana, kuko bari bafite ishusho y'Imana, bari bambaye ubwiza bw'Imana. Yanzoka imaze kubacumuza, ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo w'8 aravuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi. Ngo wa mugabo n'umugore we bihishe hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Barahunga kuko ishusho y'Imana yari imaze gutakara muri bo, basigaye ari ishusho y'umubiri
iriya shusho y'umwuka iriya shusho y'Imana muri bo imaze gutakara ngo basanga bambaye ubusa bahunga Imana bacambaye ubwiza bw'Imana ntibazaga bahunga Imana. Imana yarabasuraga bakaganira n'Imana bagasabana n'Imana kandi Imana yabahozagaho amaso yahoraga ibagenderera. Ariko uyu munsi kubera ko ishusho y'Imana yatakaye muri bo, reka tuvuge ngo ishusho y'Imana yarapfuye muri bo. Icya kindi Imana yababwiye ngo umunsi mwariye kuri iki giti no gupfa muzapfa. Abantu dukunda kubona urupfu rwa Kayini yica Abeli tukabona urupfu rw'umubiri, ariko bari abantu urupfu babanje gupfa urupfu rwo mu mwuka. Buriya bugingo Imana yari yarahumekeye muri bo bwarapfuye. Abantu barononekara, abantu batakaza ishusho y'Imana, abantu batakaza ubwiza bw'Imana basanga bambaye ubusa. Nicyo gihe bari ko biremera ibicocero. Bwa bwiza bw'Imana ya shusho y'Imana yari yatakaye. Bibiliya iratubwira aho ngaho muri icyo gice cya 3 umurongo w'9 Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Urumva uno muntu yari yataye ekilibre, ntabwo yari akiri mu mwanya we, yari yatakaje ishusho y'Imana, ubwiza bw'Imana kuri we bwari bwatakaye. Tuje mu murongo w'8 bamaze kumva imirindi y'Imana barahunga. Imana irababaza ngo ese ngo mwariye kuri cya giti n'ababujije? Urumva rero uyu mwanya tugiye kongera kureba ingaruka mbi zabaye kubera gutakaza ishusho y'Imana. Iya mbere ni iyi ngiyi twabonye, abantu batangira guhunga Imana, bari inshuti z'Imana, ubucuti burapfa. Ishusho y'Imana irapfa muri bo, abantu baba bapfuye kiroho, basigara umubiri ari umubiri musa. Ahangaha mu itangiriro umuntu arayisubiza mu gice mu murongo w'9 Adamu arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ndinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Umurongo w'11 ngo iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ubundi ibintu byose Adamu yarazi, yari yarabikomoye ku Mana, yari afite ubwenge bw'Imana. Mwibuke kuko acyambaye ishusho y'Imana n'ubwiza bw'Imana, Imana imaze kurema ngo yaramubwiye ngo ngaho nawe ibyo naremye byita amazina. Amen. Kandi uko Adamu yabyise niko byakomeje kwitwa. None Imana iriko iramubwira ati ubwo bwenge bundi bukubwira ko wambaye ubusa wabukuye hehe? Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Imana itimubwira ngo ese wariye kuri cya giti nakubujije? Nibwo habaye gutangira kuregana. Adamu atangira kurega umugore aregwa inzoka, habaho nyine gutana w'imfani. Ingaruka ya kabiri tubonye hano ni mwitangirira igice cya 6 umurongo wa 3. Noneho Adamu na Eva bamaze gutakaza iriya shusho y'Imana n'abantu bamaze kwiyongera ku isi, aravuga ati azahora arushanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Ndacaka kuri aka kantu ngo n'abantu b'umubiri. Aba bantu basigaranye umubiri, ubugingo bwapfuye. Kuko hano n'Imana iri kwivuga ngo bano bantu noneho ntibakiri ubugingo, abantu basigaye ari umubiri. Ngo nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Imyaka yo kurama kwabo ibiragabanutse, Imana ibagenera imyaka 120. Iyo ni ingaruka y'abanyamubiri, kuko umwuka wari wapfuye muri bo. Abantu batakaje ishusho y'Imana yatakariye muri ya ngobyi. Umurongo wa 13 mu gice cya 6 haravuga ngo irano witi iherezo ry'abafite umubiri bose bije mu maso yanje, kuko isi yuzuye urugomo kubwo bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Ana yabonye abantu basigaranye umubiri, umwuka warapfuye, ubugingo bwarapfuye. Hano iri kwirabwira Nowa ngo iherezo ry'abafite umubiri, ntabwo iri kwivuga ngo iherezo ry'abafite ubugingo, iri kwivuga ngo iherezo ry'abafite umwuka wanje. Irimo iravuga ngo iherezo ry'abafite umubiri byaje mu maso yanje, barageze ngiye kurimbura abafite umubiri, abasigaranye umubiri.
kuko iparti iriya muntu wa kabiri w'umwuka muri Adamu na Eva mu magambo yose tuvuga yari yapfuye. None abantu basigaye ari abanyamubiri. Imana iravuze ngo ngiye kurimbura abafite umubiri. Urubanza rw'abanyamubiri barabasohoye mu makuru y'igitabo cy'itangiriro igice cya 7 murasoma amakuru y'umwuzure ntabwo turi buyajemo cyane. Ewe tunazamutse tukagera no mu gice cya 19 turaja kubona n'ukuntu Imana yarimbuye Sodoma na Gomora, kuko abo bose bari bambaye umubiri, wari umubiri gusa niwo wari usigaye ukora. Mu Bagalatiya gice cya 5 umurongo wa 19 haratubwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi ngiyi. Ubwo nyine imbuto bari kobera imirimo yabo n'iriya ya kamere dusoma mu Bagalatiya, kuko n'abanyamubiri none bikururira urubanza rw'Imana. Ariko amakuru meza dufite muri uyu mugoroba wa none, Imana ntiyarekeye aho ngaho. Bwana sifiwe sana. Amen. Dufite kandi indi page tugiye gufungura itubwira ukuntu nanone Imana itemeye ko ishusho yayitakara mu muntu. Bibiri iratubwira mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 4 umurongo w'19 haravuga ngo bana banje bato abo nongera kuramuka kugezaho Kristo azaremerwa muri mwe. Iyi nkuru nziza ndagira ngo twice akarongo. Twari twavuze mbere kuko abantu batakaje ishusho y'Imana, kamere y'Imana iratakara, ubugingo bw'Imana buratakara muri twebwe burapfa. Imana isigara ireba umuntu ikabona ni umunyamubiri gusa. Yari umunyamubiri n'izo arimo akora, Imana ikavuga ngo umwuka wanje azageza ryari guhangana no kurushanwa n'umwana w'umuntu. Uriya munyamubiri azageza ryari guhangana. Ariko ubutumwa bwiza buratubwiye hano mu Bagalatiya, ijambo ry'Imana riratubwira, Imana ivugira muri Pawulo iravuga ngo bana banje bato abo nongera kuramuka. Ndashaka ko Kristo yongera kuramuka muri mwebwe. Ndashaka ko Kristo yongera kuremerwa muri mwe. Kristo niwe waje kugarura ishusho y'Imana muri twebwe. Kandi yakoze birashoboka, nico gituma tumuramya, nico gituma atubera byose. Nuko Kristo yaje kutubera umuhuza w'abantu n'Imana twari twaratandukanye nayo. Amen. Imana twari twaratakaje, twaje kusura kwibonera muri Kristo. Pawulo aravuga ngo bana banje bato abo nongera kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe. Umugambi w'Imana kuri twebwe uyu munsi nuko Kristo, nuko Imana yongera kuremerwa muri twebwe, nuko Imana yongera ishusho y'Imana yongera kugaragara muri twe. Kandi birashoboka. Tugiye kwifashisha igitabo cya Petero, urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 4. Tureba no magambo ahavuga ngo izo nizo zatumye aduha ibyasezeranijwe by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe no kwifuza. Urumva kugira ngo Kristo yongera aremeke muri twebwe, iriya shusho y'Imana yongera iremeke muri twebwe, Pawulo yarabiye Abagalatiya igice cya 4 umurongo w'19. Petero n'abarimo arabibwira bene wabo abarimo yandikira, kandi natwe turimo. Aravuga ngo ibyo nibyo byatumye Imana iduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi ngo bikomeye cyane, kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana. Kugira ngo iriya kamere y'Imana twapfushije mu ngobyi ya Edeni, iriya kamere y'Imana yabuze, tugasigara turi abanyamubiri gusa, ubugingo buzima bugapfa muri twebwe. Imana ikongera ikatugirira ishaka ry'uko iriya shusho yongera kuremeka muri twebwe. Bizapfuye kwizana gusa, ntabwo bizapfuye kubaho gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ibintu by'igiciro Imana yasezeranije. Amen. Isezeranya ngo ibintu by'igiciro cyinshi ngo ndetse bikomeye cyane. Ndavuga bitatu muri izo bintu by'igiciro cyinshi Imana yasezeranije, iby'igiciro cyinshi kandi bikomeye cyane, ngo yarabisezeranije kandi irabitanga. Ariko ibitangana intego, ntabwo yapfuye kubitanga gusa.
yatanganye intego umugambi wo kugira ngo kamere y'Imana yongere iboneke muri twe. Amen. Iriya kamere iriya shusho y'Imana yatakaye muri twe bigafata ukayipfusha. Imana kugira ngo yongere yigarure ngo hari ibintu by'igiciro yasezera, igiciro cyinshi ngo kandi bikomeye cyane. Izi qualification ndazikunda iyo soma kino cyanditswe biza bivuga ngo ivyo ngivyo ngo n'ivyo Imana yaseranije. Kandi twese hano ndibwira ko iyo duhawe amasezerano turayakunda kandi tugategereza ko azasohora. Aya masezerano akomeye Imana yasezeranije igasezeranyamo ibintu by'igiciro cyinshi. Petero yanditse ngo bitari ifeza n'izahabu, ndetse aravuga ngo ibyo bintu birakomeye cyane. Icyatumye Imana ibisezeranya kandi kongera ikabitanga ngo ni ukugira ngo ibyo bintu bidufashe gufatanya na kamere y'Imana. Ya shusho y'Imana yongera igaruke muri twe. Bavandimwe, nubwo tuvuga amagambo menshi cyangwa makeya, mufata aya magambo kuko umugambi w'Imana kuri twebwe nuko kamere yayo yongera kuremeka muri twe. Iriya shusho buriya bwiza bwayo twatakaje, Imana ntiyabiretse ngo bihekeraho. Imana yabisezeranije. Dore ibyo bintu ni ibingibi yasezeranije by'igiciro cyinshi kandi bikomeye. Icya mbere, Imana yasezeranije gutanga umwana wayo Yesu. Amen. Yesu ntabwo yapfuye kuvuka kubw'impanuka. Yesu yaje ari isezerano ry'Imana. Imana yamusezeranije wa munsi baga ikambika Adamu, ikamena amaraso, ikamwambika uruhu, amaraso akameneka, Adamu na Eva bakongera kwambara bakava muri bya bicocero bari biyambitse. Buriya bwari ubuhanuzi kuko Yesu Kristo azaza akameneka amaraso kugira ngo aducungure. Ariya mu ngo by'Imana icy'urubanza yabwiye ya nzoka, irayibwira ngo urubyaro rw'uyu mugore ngo uzarukandagira agatsinsino ngo ariko narwo ruzakumena umutwe. Uwo wari gusezeranywa aho ngaho ni Yesu. Yongeye kuza mu bahanuzi bose, abahanuzi bose bagiye bavuga Yesu. Ndababwira ninde siga ninde mu bahanuzi utarakoze kuri Yesu. Yesu yavuzwe n'abahanuzi bose uko bamuvuze Yesu. Bibiliya yose buriya mubona mwitangiriro ukagera mu byahishuwe, elema nkuru ivugwamo ni Yesu. Inyigisho za Bibiliya ziratubwira ngo Yesu niwe mutima wa Bibiliya. Amen. Kura Yesu muri Bibiliya yasigara nta gaciro ifite. Yesu ni uw'agaciro kenshi kandi Imana yaramusezeranije ngo Imana iramutanga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Icya kabiri cy'agaciro kandi gikomeye cyane Imana yasezeranije kandi irongera iragitanga ni umwuka wera. Umwuka wera Imana yaramusezeranije nanone mu bahanuzi bose bahanuye, abenshi bakoze ku mwuka wera. Bavuze ko umwuka wera azaza. No mu butumwa bwiza Yesu aje kugenda yaravuze ngo birakwiye ko ngenda asubire kwa data kugira ngo ningerayo ngo nzosaba data boherereza undi mufasha. Ariyo mwuka azabana namwe, avuga imirimo yo gukora. N'uyu munsi umwuka w'Imana ari muri twebwe kandi arimo arakora. Amen. Iryo ni isezerano twararihawe kandi byarasohoye. Ikindi cy'agaciro kenshi Imana yasezeranije kandi ndagitanga ni ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni iry'agaciro kuri twebwe. Pawulo yandikiye Timoteyo wa kabiri mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya 3 umurongo w'16 kugera ku 17 yaravuze ngo uzabye byera byose. Haleluya. Amen. Byose ngo zahumetswe n'Imana, zavuzwe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwigisha umwana w'umuntu, kumuhanira gukiranuka no kumutunganya kugira ngo umuntu w'Imana bakwiriye afite ibimukwiriye byose. Amen. Iyo ni isezerano ni ijambo ry'Imana twararihawe ni iry'agaciro kenshi. Yeremiya we yaravuze ngo rimaze kuboneka ndarijya ngo ringeze mu ndari ndindukira izishimo n'umunezero kuko nitiriwe izina rya Uwiteka Mana nyir'ingabo. Amen. Muri Zaburi y'119 ndibwira ko ari umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe Mana nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Ijambo ry'Imana tutarifite tworindagira, ijambo ry'Imana tutarifite turi impumyi. Ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo nibyo rizazijura umuswa rikamuha ubwenge. Ubutunzi bunini bene data w'Imana yaraduhaye ijambo ryayo, yatubikije ngo ijambo ry'umunsi. Niko Paul yanditse mu rwandiko yandikiye aba Korinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo wa ndabwira ko ari wa 2021 ngo tumaze mu cyimbo cya Kristo
imana ngitubitse ubutumwa yaduhaye ijambo ryayo, ijambo ry'umwuzuro, ijambo ryo guhuga. Mwene data yadaye bivuzeho, yaravuze ngo niba hari ubuhanuzi butandukanye, imiryango butandukanye, abavandimwe n'abandi, ubwo ntibuva ku Mana. Ijambo riva ku Mana riza rihuza abatari bahuye bagahura. Ariko iyo ubona haje ubuhanuzi butandukanye, abantu abavukana bakaba batakirwa rumwe, ntibote umwe, ntibahure bagatandukana, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riza rihuza, ni ijambo ry'umwuzuro. Mu ndimi z'amahanga biravuga ngo yaduhaye message ya reconciliation, yaduhaye huduma ya upatanisho, mu Kiswahili niko havuga. Twabaye abahuza. Iyo tuhabwa ijambo ry'Imana tuba dutegereza ko rihuza abantu n'Imana, n'ukongera rigahuza umuntu n'uwundi. Iri jambo rero ibintu uko ari bitatu Imana yasezeranije bikomeye by'agaciro, ngo ikongera ikanabitanga. Ni umwana wayo Yesu Kristo, ni umwuka wayo wera, ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, ibi bintu tugomba kubikomeraho cyane n'ubutunzi, kandi ibyo bintu Imana yabitangiye kugira ngo bidufashe kugira ngo ishusho yayo yongere iremeke muri twebwe. Iyo tubona Yesu yaraje, ntabwo gusa Yesu yaje kuducungura ngo tuje mu ijuru. Mu gihe tutarajya mu ijuru, Imana irashaka ko tubona mu ishusho yayo tukiri hano. Kandi abo bazaja mu ijuru ni abagize ishusho y'Imana bari hano ku isi. Abantu bari kwibeshya bakavuga ngo kanaka ngo ajya gupfa ngo yavuze, bakungira gutunganya ubugingo bwabo ku munota wa nyuma bari ku ngingo y'urupfu. Ntabwo turi babandi bategerereza gutunganya ubugingo bwacu mu ishusho y'Imana ibonekere muri twebwe mu mwanya w'urupfu, aribwo Imana tumanura Imana ngo tuzemo kubera ko tugiye gupfa. Ishusho y'Imana igomba kutwamo tukiri bazima hano ku isi, tutarapfa, tugifite imyaka yacu yo kubaho. Imana irashaka kutubona mu ishusho yayo, kandi kugira ngo iyo shusho tuyigereho, ngo yaduhaye ibintu by'igiciro cyinshi kandi ngo bikomeye cyane. Icya mbere duha umwana wayo, icya kabiri duhereza umwuka wayo, icya gatatu duha ijambo ryayo. Ibi bintu uko ari bitatu, intego yabyo ni ukugira ngo bireme ishusho y'Imana muri twe. Amen. Nongeye kuvuga mu magambo menshi turi buvuge cyangwa makeya, ikigenderewe kuvugwa muri iri joro rya none cyangwa muri iki gitondo cya none ni ishusho y'Imana ko yongera kuremeka muri twe. Amen. Imana nitureba yongera itubone na ya shusho yazaga ibona na Adamu na Eva muri ya ngobyi batarakora icyaha. Idusure, ije gusura ishusho yayo muri twebwe. Ni gusura ku manywa, isure ishusho yayo, isure umuntu usa nayo. Burya yavuze ngo tureme usa natwe. Noneho muri ibyo ngibyo harimo ibintu Imana idusaba gushoramo imbaraga kugira ngo ibyo bintu tubone uburyo tugera ku ishusho y'Imana, kamere y'Imana iremeke muri twebwe. Uyu munsi ndavuga ibyo dusaba twebwe nk'abantu gukora, ejo nzavuga ibindi Imana idukorera mu ruhande rwayo. Turabararitse bavandimwe, mbere yuko dusoza buno butumwa ngiye kuvuga ibintu Bibiliya Imana ndetse Imana idusaba kuba ari twebwe tubikora. Hari ibyo Imana idusaba gukora, hari n'ibindi dukorera ubwayo. Muri ibi ngibi hano muri Petero nanone cya gice cya mbere umurongo wa 5 niwe ugiye kutubwira ibyo Imana idusaba gukora. Aravuga ngo ibi abe ari byo bituma mugira umwete wose. Abagira umwete ni bande? Bibiliya iri kuvuga ngo ni twebwe. Ntabwo ari Imana igiye kugira umwete wo kubikora. Oya, yadusabye ngo ari twebwe tugira umwete tubikore, tubishyire mu ngiro. Kandi tubishyire mu ngiro umugambi ari kugira ngo iriya shusho y'Imana iremeke muri twe. Amen. W'icya mbere ngo ni ukwizera. Kwizera, hariho kwizera k'uburyo butatu, ariko ndaca akarongo ko kwizera k'uburyo bumwe. Hariho kwizera rusanzwe duhuriyeho n'abapagani. Kwizera duhuriyeho n'abapagani ndatanga ingero nkeya. Ubu ngubu twese abari mu turere kera bwakeye mu gitondo, ari we wizera Imana ari n'umupagani, mwese mwizeye ko amasaha 12 ku mugoroba, amasaha 12 narangira umwijima uri bufate.
ivyo ngivyo ntibigombeye n'umupagani nawe arabizi ko aravyizera ko hirya y'amasaha 12 narangira umwijima urafata ijoro riraba ritsimbura amanywa natwe abari mw'ijoro ari umupagani turi kumwe muri iki gihugu ari n'uwizera turi kumwe aho ijoro rigeze arabizi kuko bugiye guca ivyo ntibisaba gusenga no kudasenga ni ibintu Imana yakoze ni karemano n'ibindi vyenda gusa n'ivyo ngivyo karemano turayibona n'ubundi buzima busanzwe iyo duhinze tuba tuzi kuko tuzeza iyo imvura iguye tuba tubizi kuko imyaka igiye kumera iyo iki yabaye tuba tubizi ko ivyatsi bigiye kuma ibisabye kuja mu mwuka no kuba twese ari abanyamwuka ari n'abanyamubiri turabibona tukavyizera niko Yakobo yavuze ngo bene uko kwizera ngo n'abapagani barakugira n'abapagani gusa ngo habe n'amadayimoni arakugira uko n'ukwizera rusange hakaba ukundi kwizera kukiza umuntu mu vyaha kwizera kuvyara umuntu bwa kabiri uko wamuririmbye yaririmbye aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyavyaha ngo maze ndizera arangiza nizo ndirimba n'ivyo mvuga ngo zashimwe mu kizubu udasiba amen uko kwizera abapagani ntibakugira iyo bakugize baba bakize babakiraye abapagani baba bakijije kandi twese uko niko kwizera kwadukijije mu vyaha twamenye ko turi abanyabyaha turangije tutakira Imana twizera Yesu Kristo turamwizera turamwiringira amaze aradukiza turababarira ibyaha byacu uko n'ukwizera kudukiza n'ukwizera kutuma tuvuka ubwa kabiri amen hari ukwizera kwa gatatu n'ukwizera gukora ibitangaza uko kwizera gukora ibitangaza abakristo bose ntibakugira Imana yaguhaye bamwe mu mpano z'umwuka Bibiri iravuga ngo bamwe yabagize intumwa ze ngo abandi abagira abahanuzi ngo abandi abagira abakora ibitangaza abandi abo ngabo abona abakora ibitangaza bahawe gukora ibitangaza kuko n'ukwizera gutangwa gukora ibitangaza ni impano Imana ihereza umuntu ituma uriya muntu yemera kuko agomba gukora ikintu uko kwizera tukubona na ba Petero na ba Yohana ku irembo ry'urusengero rwitwaga Rwiza wa munsi cya kirema cyahagurukijwe no kwizera gukora ibitangaza n'ibindi bitangaza byose byakozwe ba Pawulo barabikoze n'izindi ntumwa zose nyinshi zarabikoze n'ubu ngubu hari abafite impano yo kwizera bakora ibitangaza Bibiri ikavuga ngo kwizera kuzana agakiza nitumara kwizera kuduhesha agakiza ngo twongereho ingeso nziza Bwana sifiwe sana amen umuntu yizeye akavuka ubwa kabiri ukora ntabwo Imana ari izimukorera ngo imurememo ingeso nziza umuntu wenyine ushakisha ingeso nziza agashaka kuba umunyangeso nziza Bibiliya iravuga ngo ingeso nziza nazo tuzongereho kumenya twongereho kumenya ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abayuda bamwemeye bibwira ko ari mu gice cya 8 cya Yohana we yarababwiye ngo nimwamenye ukuri kuzababatura amen bene data duhuriye kuri uyu murongo twese hamuri ino ni batu turagira ngo twihanane twindingane muri iki gihe turimo Satani ariko arateza abantu ubujiji abantu ko barakomeza kubijiji mu by'Imana kubera ko abantu batagisoma Bibiliya Bibiliya abantu barayirambitse Bibiliya abantu barayirambiwe Bibiliya abantu ntibakiyumva Bibiliya abantu ndetse ngo bamwe basigaye bayita ngo ni igitabo gishaje ariko Bibiliya ntizisaza Bibiliya ihora ari nsha buri gihe twazaga abo kimwe kera cy'Igiswahili bikavuga ngo Bibiliya ni kama afu wawe Bibiliya ngo imeze nka kwa kundi kubiye ry'umucuzi ibuye ry'umucuzi azacurisha inyundo akazihonda kuzacura inyundo ikazi gashira akagura iyindi cyangwa agacura indi inyundo ikazi gashira iyindi gashira ryabuye rigakomeza Bibiliya abantu benshi bashatse kuyirwanya barashize ariko Bibiliya yarasigaye amen Bibiliya izahoraho ngo ijambo rimwe ryavuye nyuguti imwe ijambo ry'Imana kugira ngo ibure ngo ahubwo isi n'ijuru zavaho kuko iriyo jambo ry'Imana niyo ryaremye ijuru n'isi ikindi kigeretseho icyo twari dushatse gucaho akarongo
tugomba guca akarongo ku kumenya ijambo ry'Imana bene data twongere tugarure ibihe by'ijambo ry'Imana mu materaniro yacu. Amen. Iyi niba ture yanyu ndayikunda kuko igira amagambo y'Imana mazima. Ariko kandi ibyo twumvira ahangaha ntibigatsimbure mu kwisomera Bibiliya no kwiga Bibiliya mu mwanya wawe kwiza. Iyo usoma Bibiliya uri muganira n'Imana. Amen. Uzi usoma Bibiliya uteze amatwi ngo wumve icyo Imana ikubwira. Mu byahishuwe haratubwira amahirwe y'uburyo butatu, ayo mahirwe ntitukayateshuke. Amahirwe ya mbere Bibiliya avuga ngo hahirwa abasoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Hahirwa abasoma ijambo ry'Imana bene data uri umunyamahirwe nimba uzi ufata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana. Amahirwe ya kabiri ngo ni abaryumva. Kuryumva ni ukurisobanukirwa. Birya wasomye ukibaza ngo si bisomye ni ibiki? Ibisomye birambwira iki, bisobanuye iki, bifashije iki? Uko niko gushaka kuryumva. Icya gatatu, amahirwe ya gatatu biratubwira ngo ni abaryitondera. Kuryitondera ni ukurishyira mu ngiro. Kurisoma gusa no kuryumva ntibifite umumaro tutararishyira mu ngiro. Tugomba kurishyira mu ngiro nico gihe rizarigira akamaro. Amen. Yeremiya nababwiye ngo yaravuze ngo rimaze kuboneka ndaribyo. Ringeze mu nda rikora akazi karyo. Ijambo ry'Imana uzurirya iyo waryumvise n'ufite n'umubabaro rizari kunezeza ugaseka ukanezerwa. Ijambo ry'Imana rizari kongerera kwizera. Ijambo ry'Imana rizari guha imbaraga zo kwihangana. Ijambo ry'Imana ndakubwira rizari kujijura rikaguha ubwenge. Ijambo ry'Imana rero tugomba kuryitaho cyane tugashaka kumenya. Kandi mu ijambo ry'Imana nimwe dusanga amasezerano yacu. Amen. Amasezerano abantu benshi basigaye bashakira amasezerano ngo kanaka yampaye amasezerano ngo Imana yamubwiye ngo izakorera nibi. Ariko burya ubuhanuzi nyakuri ni ubuza mu ijambo ry'Imana. Kandi Imana yaduhaye amasezerano menshi mu ijambo ryayo. Reka dukomeze ngo kumenya tukongereho kwirinda. Kwirinda tuzakugarukaho mu byo tuzaganira ejo. Kwirinda mu Bafaransa babyita ngo ni maîtrise de soi. Abongereza bakayita ngo ni self control. Reka nkoresha ijambo kwirinda ni ukwifata. Abantu benshi muri iki gihe bamaze kwirekura ntukimenya gutandukanya umupfukiwa wizera n'utizera. Abantu barirekuye batangira gusa n'isi. Ariko hano ijambo ry'Imana riratubwira kwirinda. Ubwo tuzaganiraho ejo kuko ejo tuzaganira ku mbuto z'umwuka. Ibyo kwirinda kurimo. Ngo kwirinda tukugerekeho kwihangana. Kwihangana nanone tuzakugarukaho ejo reka bitambukeho mbinyura hejuru. Kwihangana ni ukutarambirwa. Kwihangana ni ukudacika intege. Kera twebwe tukiri abana bazaga batuganirira hari umwanya yakorwaga mu bitaramo ngo ni ukuganira. Bajaga batubwira ngo Imana yacu n'ibisabo bicunda barambije ngo barambiwe batashe. Imana ikunda gukorana n'abihangana. Amen. Imana ntije ikorana n'abantu batihangana. Iyo dusoma mu byakozwe n'intumwa b'abantu bakiriye umwuka wayo wera ngo ni abantu bihanganye abandi bari barambiwe batashe. Burya ntiwari umubare gusa w'120 ngo wari umubare mwinshi w'abantu bari binjiye mu cyumba ariko bamwe bararambirwa barataha. Abasigaye bakageza ku munsi Imana yagenye ngo bari 120 kandi muzamusoma iby'Imana yabakoreye. Kwihangana tukongereho kubaha Imana. Iki kintu cyo kubaha Imana kandi kiragenda gishira mu bantu. Iyo twiga amateka ya Bibiliya ukuntu Bibiliya yagiye yandikwa, abanditsi ba Bibiliya ngo bajaga bandika amagambo, aya magambo dusoma ngo bakayandika ngo bagera ku izina Imana. Agaciro bo bari baramenya agaciro k'Imana ngo yagera ku izina Imana wakarambika ikaramu na wino wakagenda akaja muri dusha akaja koga.
Amen. kubera ko agiye kwandika izina rikomeye, izina ryera, izina rihambaye. Ngo yagera muri dusha akoga inshuro ya mbere, akoga inshuro ya kabiri, akoga inshuro ya gatatu, akoga inshuro ya kane, akoga inshuro ya gatanu, akageza gatandatu, inshuro ya karindwi yari irangiza ngo akagenda akagaruka ikaramu akandika Imana. Agakomeza akandika ayandi magambo yasubira guhura n'izina ry'Imana, agasubira muri dusha akoga karindwi. Amen. Bari barahaye Imana agaciro. Muri iki gihe sinzi amenya abakirisitu n'abantu benshi biyitirira Imana ukuntu basigaye bafata Imana. Imana yaravuze, ndagira ngo ni mu gitabo cyo gutegeka, aravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiheza undi. No muri Yesaya ndibutse niko habitubwira. Imana yaduhaye biriya bindi bintu by'agaciro nababwiye, yaduhaye umwana wayo, iduha umwuka wayo, iduha ijambo ryayo, ngo ariko ngo ugere ku cyubahiro cyayo ngo iravuga ngo icyo ndakibikiye. Ngo yamirahira gukiranuka kwayo, iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihereza undi. Bavandimwe, tugomba gutinya Imana. Tukubaha Imana. Imana si mubyara wacu. Imana ni Imana. Imana iteye ubwoba. Imana irahambaye. Imana ni umuremyi wacu, niyo yaturemye. Forme dufite n'ishusho dufite twayihawe n'Imana, n'ubuzima dufite tubuhabwa n'Imana. Amen. Ntitugomba gukina ku Mana rero. Ngo kubaha Imana tugerekeho gukunda bene data. Icyo ni twe tugomba kwiforza kugikora, gukunda bene data. Gukunda bene data ni ugukunda abandi, ni ugukunda abakristo bagenzi bacu. Yesu yaravuze ngo bana bato ngo nimukundane, ngo kuko nimukundana ngo abantu bose bazamenya yuko muri abigishwa banje nyakuri. Amen. Iyo niyo uniforme yacu tugomba kwambara, ni ugukundana. Tugakundana twebwe, tugakunda bene data, tugakunda abo dusengana, tugakunda abavuga Yesu. Aho amoko ayo ariyo yose, nimba ari mwene so yarakijwe avuga Yesu, tugomba gukundana. Abantu basigaye batandukanywa n'amadini. Amadini mwijuru haba idini rimwe gusa, ndi haba amadini menshi. Aya mazina y'amadini n'amakominote twitirirwa ni hano ku isi. N'ibyapa leta imenye bari abasengeye hariya ko ari bakanaka n'abari abasengeye hariya, nimba ari na kugira ngo tubone ibipapuro n'uburenganzira bwo gukora. Ariko twebwe twese uniforme yacu ni imwe. N'abavuga Kristo tugomba gukundana kuko urukundo ruva ku Mana. Amen. Umuntu navuga ko akunda Imana akanga mwene se, ngo uwo muntu waba yise Imana inyakinyoma, ngo kandi uwo muntu nawe ni umunyakinyoma, ngo gukunda Imana ari kuba kuri muri we. Ubona yigeze abona umuco ngo uwo muntu ari mu mwijima. Ikindi tugomba gukora ngo ni urukundo. Tugomba kugereka kuri ibi byose twari tuvuze ngo ni urukundo. Urukundo ruvugwa hano mu gukunda n'abadakijijwe, ni ugukunda n'abapagani. Reka mvuge muri aya magambo nsoza muri iki gice cyo uyu murongo wa 8, haravuga ngo kuko ibyo nibiba muri mwe ngo bikabagwiramo, ngo bizatuma mutaba abanyabutsi, ngo cyangwa ibumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Bino bintu twari tuvuze ngo nibitubamwo bikagwira muri twembi. Ijambo rya mbere ngo bizatuvanamo ubuti. Ngo ikindi kintu bizatuma tutaba ingumba. Bizatuma murabizi ingumba ni ukutabyara. Ngo bizatuma tutaba ingumba mu by'Imana, mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo tuzaba tugenda iriya shusho ya Kristo yemeka muri twebwe. Kwizera nitukongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza tukazongeraho kumenya Imana. Kumenya nitwongeraho kwirinda. Kwirinda nitwongeraho kwihangana. Kwihangana nitwongeraho kubaha Imana. Kubaha Imana nitwongeraho gukunda bene data. Gukunda bene data tukagerekaho urukundo gukunda abantu bose, ngo bizatuma dutera intambwe. Biranavuze mu murongo w'ikindi, haravuze ngo kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba hafi. Bireba hafi gusa, ngo akibagirwa yuko yejejwe ibyaha bye za kera. Umurongo w'10,
ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. ngo nicyo gituma tugomba kugira umwete ngo tuzirikana guhamagarwa kwacu, guhamagarwa no gutoranywa kwacu. Akundi twasomye bwa mbere tugitangira mu gitabo cy'itangiriro 1:26 na 27. icyo Imana yadutoranirije ni ugusa nayo. Amen. Ishusho yayo kugira ngo iremeke muri twe. Kugira ngo iyo shusho y'Imana iremeke muri twe, Imana yasezeranije ibintu by'igiciro kandi irongerera bitanga. Amen. Ibintu by'igiciro cyinshi ndetse ngo bikomeye cyane. Umwana wayo, umwuka wayo n'ijambo ryayo. Imana iratubwira ngo rero ngo kubera izo mpamvu ngo nitugire umwete ngo ikintu kimwe tukigerekaho ikindi. Ibi narivuze nibyo dusabwa gukora. Nubwo dusabwa gukora turasabwa kwizera. Ntabwo Imana izatwizerera, ntabwo Imana ari izazana ingeso nziza ngo izitere muri twe. Ni twebwe tugomba kubishaka tukabikora. Kumenya ni twebwe tugomba kwiyinisha tukamenya ukuri. Kwirinda ni twebwe tugomba kwirinda. Twamara kwirinda igikurikiraho tugafata umwanya wo kwihangana tukakugerekaho kubaha Imana tukakugerekaho gukunda bene data. Twarangiza icya 8 ngo tugakunda n'abantu bose. Amen. Ngiye gusoza mvugira ijambo, ejo tuzareba ku by'umwuka wera azadukorera, ariko ibi ngibi byo nitwe tugomba kubikora kandi ngo tukabikora mu mwete. Kandi intego turimo tugenderera muri iki cyigisho twatangiye uyu munsi, Imana irashaka kubona ishusho yayo muri twebwe. Kandi ishusho y'Imana niza muri twebwe ikaremeka muri twe, kuja mu ijuru bizatworohera. Amen. Ngiye gusoza n'umugabo witwaga Mucokoza, numva amakuru yiwe, namubonye buke yibagira mu busaza bwe. Mucoko ngo baramubwiye yarageze ku ngingo, ngo baramubwira n'umugabo w'umubembe, bamwe babaye hariya hakurya muramuzi cyangwa mwaramwumvise, ariko ku bantu babayeho mbere nyine kubakura mbere. Ngo baramubwiye batese Mucoko hari ijambo uvuga, ngo yarageze ku ngingo agiye gupfa. Ngo baramubaza batese hari ijambo wavuga? Ngo Mucoko arababwira ngo nta kindi navuga, ngo mbingu ni iki yangu. Amen. Bavandimwe, nidukora bino bintu tukagarura ishusho y'Imana tukiri ku isi, ijuru ryo nta mpungenge, ijuru turaryemerera. Amen. Ijuru ni iryacu, mbingu ni iki yetu. Imana ikomeze tugirire neza. Abo bwakeye mugire umunsi mwiza, muhahe muronke. Abagiye kuryama muryame murote Imana. Ubuntu bw'Imana bubane natwe twese mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Urakoze Mana yaje mu ijuru. Urahambaye data. Haleluya.